Town Production. Ovia Akaba baby, this is famous Akaba. Osaga we mi no ane Ozoguo no bago for ya. Osaga we mi no ane Ozoguo no do mwebia. Iwa feno sayani ma Ozoguo mi obaya bago for ya o. Wamani saga ye mi ne o, wamani ege kitabite no. Iwe mi no sayi ne o. Ena mi do boiko, no sawara feo, iwe ata oragele feo. Maya we no maya gako. When ni asiwagi eke, yangi muroro bedega mu bedega be. Mama mia o, ekage swe piepi. Wagi be yere wa yere. Wabe nyaga kokwa mono sage akmo. Mama mia o. I wanna when you geleko, iwe be apolo. Uga bagazi yo geleko, iwe be no muwo. Etesa balakbe matano. Maybe no same reset you. Kemi kemri agwalo tule mubo sare. Oka wede yo, oka set you. Osaga we mi no ane Ozoguo no bago for ya. Osaga we mi no ane Ozoguo no do mwebia. Iwa feno sayani ma Ozoguo mi obaya bago for ya o. Wamani saga ye mi ne o, wamani ege kitabite no. Iwe mi no sayi ne o. Ena mi do boiko, no sawara feo, iwe asa oragele feo. Emi ne wo feo, anyama no samaya gaseweko. Wale nyaga myo, woyo sawa maya. Already ako yagi subaro, yagi oni asagi eko. Mia webi no sayi no. Ena mi do boiko. Mia webi no sabasa ino. Ena wana konse tiamudia o. Etiosa kwala be watano. Maybe no same giseti u. Kemi kemri agwalo tile mubo sare. Oka wede yo, oka yeseti we. Osaga we mi no ane Ozoguo no bago for ya. Osaga we mi no ane Ozoguo no do mwebia. Iwa feno sayani ma Ozoguo mi obaya bago for ya o. Wamani saga ye mi ne o, wamani ege kitabite no. Iwe mi no sayi ne o. Ena mi do boiko, no sawara feo, iwe ata oragele feo. Wabe nyami mi no meye, tiya nyami oboya uo. Nda etio sasenyako, iwa botu ne mi no meye, yake bunyagi kani vya komye o. Nda etio sasenyako, iwe maya nano nunda we anenwe no popawa o. Nda iwe etio sasenyako, ejaga popo yo sagwa mami egwe ekege egwa yo. Etio sakbalakbe watano. Maybe no same giseti u. Kemi kemri agwalo tule mubo sare. Oka wede yo, oka yeseti we. Osaga we mi no ane Ozoguo no bago for ya. Osaga we mi no ane Ozoguo no do mwebia. Iwa feno sayani ma Ozoguo mi obaya bago for ya o. Wamani saga ye mi ne o, wamani ege kitabite no. Iwe mi no sayi ne o. Ena mi do boiko, no sawara feo, iwe ata oragele feo. Saga we mi no ane Ozoguo no bago for ya. Osaga we mi no ane Ozoguo no do mwebia. Iwa feno sayani ma Ozoguo mi obaya bago for ya o. Wamani saga ye mi ne o, wamani ege kitabite no. Iwe mi no sayi ne o. Ena mi do boiko, no sawara feo, iwe ata oragele feo. Ini agba dia we, ini we dene. Ino boyi mari mani moe. Ore no we, moe didi. Ore ute mana Ozoguo ni maya bi gagi. Eche yo. We ni maya mi agba dia we dene. Na do zema.
no mama ove iyawu ove dadewu ore Ozoguo kati Ozoguo ababeku oba itowegi sasiyan ba kekere igosula owera ni wa akan zeriyo ala ize oruwe have dadewu ni inaga ivarogi edene na ni wa ahanyi aye ulane ṣùgbọ́n aikesi ba yawe na ni wa pagbe ari eruge salopa odemo ni wa ní díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ya fẹ́ wàhíà wà lánìí o. Ètò ẹ̀dìgàn màá gbá ìgbé nìyà kó dà sàròdìó màá rí ẹ̀ ró mẹ́nu sà. Lọ́yà sí máa kókó wíwá náà wẹ̀ náà màá dógún àkàrẹ̀ kó tọ̀ náà jí ni ma nírí màá ó tètè bu màá yé jé bẹ̀tẹ̀ náà yẹn náà bàbá máa pọ̀ wọ́n máa rò rẹ̀. Maruwe yoduwu ha ya gba ori ma kere we ma tètè wá dé ni ma do won ba o to na nu yi o to fún ipe no o to awewo ma o to agu apa uye ni ma aberi ma mi yi ma ni ka wa gbera ya fe o to na o fún ipe ni ame di ma we amo baba ni baba gi ma mi gbe gi ma mi mu uga mi ma kan ga ti ma wa ni gbe baba akugbe na maru wi ma deje baba ge abu ma ro rin e ki ma wa ni pe hehe de da do ga me nu hu gbe ye se he ma ro e na baba u do mu la ga ma na u ya ro ni ma o ke ke ma ya go kian ma ga ro we kian be da ma ya fe ge ga yo ni ma be ni Jesus Christ no yen ma. Praise the Lord. Hallelujah. Where will I? Anyone, very bad movie, no yawa. Nikao, Ibotena. Magoa, Maroa. Edena, Manibi Ozoguo. Ozoguo, Edena. Oh, where a home, my own. Ozo ayo bi agbina ayo agbina ipopo gbina ba won to osa de Jesu gbe ma ni Ozoguo na me ke na we ma ni Ozoguo tu no ni gbe ko to adere imani ona we ke ma ri aye ya fe ye o ni endo wi ya ma yo Dura si gbogbo na re won di. Saro lao ni ka wa lao wa ri ala. Ni je re o ikune na ti na. Ora ni ke no si lo ni le. Na wa bo ro we ma. Ka na pa. Ni ma je ka bo ri ku pe. Di mai o ira vie ga imanu. Ira vie aguma are ma. Adoguma di age na o. Ke pa. Mai mo ba le ma bu ma tu de ma le bo e ma ya tu de. Eni wa e ma ya re ma na we na eni wa ma ya du ye na. And why ye gbe why ye apa ye o ba wa ya di ai ni ma. Aya ke mama ye ya no e ma no e. Nika baba dogbe Nasıl ki onu? Niru ne, yiru kiwa ne, abe vere ne, zevi ne, haki na we. No yiso igbe ni wa, wetu wa.
ya ho na ye averi ma ibun ma isota ni agbadi ari wana edene ma ke suensa ni wa o ka wa you know anyone time where abio ogiga ati oga e na re utani wa you know me Deputy Honorable Chief Julius Igbere Obasogi the Omondi Ozoguo Kingdom. By turning in one, that whole new kind, that the audio way in your body in our day. However, audio way over our becum, so far, or Master TV, or I was the Igbere, or Big One in your guan. Ogbe no gbe ogbe epe yen no ira Sunday isele yen Erima ojo we o sasiyan ba ira Sunday asemota John we yoga iduwegi ira daxi akenuwa Oriba ojo we yoga oba sukma omasatire anawe yomazi yegbe we oba Joseph Idausa Eyobi no ojo we ore igusula omasati biri no le yamas yegbere Sunday obasoma Pai yeni manani wa owe heke na le ma erima ira ni ma ya bi yayo odegba odo owe kegwari erima na ya fe wa we ekekina ira Ohane, Ihato, Obasogi, Ibobo for the Kingdom. Oreva, Mr. Ubemudia, Usame Bian. Like in my bag resa. Okay. The other year, Yaba, and Benayamo, or my. Enjoy again. Okay. Bermudia, Usame Bian, okay, sir. Then, Oreva, Mr. Godwin of Amina. Do your career. Yes, join you. The other year, Yaba, look at the Kimi. You do your career anyway. Oreva, Yaba, J.A. Basogi, Ozoguo Kerry. Oreva, Yaba, Answer me, Yoma, Obasogi, Ozoguo Kerry. Oreva, Yaba, Itila, Ogudo, Ozoguo Kerry. The other year, Ohosa, J.A. Omoduji, Ozoguo Kerry. Oreva, Yaba, Jonathan, Obasogi, Ozoguo Kerry. Oreva, Yaba, Samson, Obasogi, Ozoguo Kerry. Ni weta, Yaba, Jonathan, Obasogi, Yehovia, Owe, Ozoguo Yavefe, Owatelo. Ilaweye, Yaba, Sunday, Eboyeke, Ozoguo Kerry. Praise the Lord. Oreva, Yaba, Sawa, Yaba, Sunday, Samuel Obasowa, Abakuno Kerry. Oreva, Yaba, Sawa, Winabulele, Abakuno Kerry. Ilaweye, Sunday, Inoba High, Gusula Kerry anymore. Oreva, Sunday, Yekepolo, Gusula Kerry. Ilaweye, Yaba, Jonathan Omorege, Gusula Kerry anymore. Níwọ̀n àbáyé níwọ̀n àyè máa mà ní ọwọ́ kẹ̀kẹ́ náà wọ́n yẹ ìmọ̀nù wá zẹ́. Okay sir, sorry sir, àbáyé kì í wà mà níwọ̀n àná.
Mas ele não conhece, uma foi não é, o outro vai cada. E não, na verdade, e mano waze, não go wa dole, da de na gwa kana iyi, na ti o kagele. Ya fe na kwa dia mani wa. O kawo, to gba Lawrence era wi Obasogi, o kagele, o we Ozoguo no pe o. Ore la gba Bermuda Aradia, awon be kunu pe o kere o. Ọ̀rẹ́dẹ́ bá pẹ́ ibùdó ìnákùnrin jẹ́ ọba ọ̀kẹ́rẹ́. Ọ̀rẹ́ bá pẹ́ Monday Ọ̀sàwé ṣàṣeyàn bá ọ̀kẹ́rẹ́ ni wọ́n. Ẹ̀yà rẹ̀ yé ọmọrú yìí iyá yìí ìdúnwẹ̀gì ọ̀kẹ́rẹ́. Níwọ̀n igbósùn lámáyé bọ̀ yàrá ìbẹ̀dẹ̀ náà náà ṣùgbọ́n àyà kíánẹ́ àárí ẹ̀ máa níwọ̀n ọ̀dọ́mọ̀sà. Níwọ̀n báyìí tó ní lórí sọ ìgbéyà. Oyi no we erima. When ka tasi ni wa iwe abiogega ayo wati e hoka. No re iyi orita. Oyi no ni ani ma bu erima anya. Honorable Chief Julius Egbere Ekato Obasogi, the Ohan Digi of Ozoguo Kingdom. Oyi me pe ne anyone odamosa. Anyone káàbọ̀ tu anyone yà ní tuta dóyà pété wẹ èmi à ń sọ̀rọ̀ ànyẹ̀mẹ̀ wà á rí ìgbàgà ọ̀yẹ́ náà rí má rí wọn káàbọ̀ ẹ̀kọ́ káàbọ̀ wà sọ̀rọ̀ ànyẹ̀mẹ̀ káàbọ̀ pọ̀ wọ́n wà yà fẹ́ lẹ́nu wà yà mí àgbàdì àbẹ̀dẹ̀ náà. Okay, when I type back, you got your work. And one sort of, we want anyone, not dinner, not be me. But when I had him, Anania, Yamali Loni, no de Venusakai. Then, Ukbunana Kana, when I see me, he was to name your bass again. May is a book give 50 only Besi yeah, and I will not see me. But also, I'm a minute, I feel with you. Oh, young man, I'm going to already your bed. What man I can walk hiking, or so about with your money work bill. Very man tired, my domiting of bone, my name is Zevio, and I wear Otana. I don't be my way. Ozoguo, no, yase. Ovia. Zawe awapa yo masoma ana yemiewe ore yo gere ye iduwodo ana yemiewe concession ba die die mana pa ogire ma awena lele kema ya sagbele kaka Ozoguo yakin ogbo mana ikogbene Vena ya lerumba ina we hao ege na iri na usaba na ge mayosisi gbele mo ni maga ebiewa wa bebe wa okpa ni mayekini ma hian ri ake mewe ma be sagbona e mo mi do wa ewe eri ma la we emi na ake mewe yan we pa ni mare mu ma to yan ke ba we sun dege yan be di bai egani yekima egini kin but when the man na ogota dole we you said na pa wore ana do mewe ni wan ya na ka body boyo e ka bo pon mu wa o ti digbe ni no yan Ozoguo ma ya re ma na ma zebi yo na we ka uzegbe wa already government even as sunu government is the committee when I will both find out yeah like gwalote mi ni when you hear recommendation yeah mo government only government give owelele in committee ni mazena ma ka mi ya e ma ha ta mi ya we
why I lily that devil. Anyone ya you read that devil, Ogi Mana. No history. When Ozoguo ya do. Why are not a kakabo? Not me where a cabo mama, we know ye, we know your what, we know your obey, we know your equal or ye gone. Emma go the committee now. I say ya, Ozoguo, what talk you want, and I mean where a running manama go. Maniro Ozoguo, my man won't be. Tima haka wo teme we awusema me abi awusema ma wo waya mama wo waya fie ugwu ma go ugwu dadoge woga na okpani ma yihin eke mana fi wo otogiwa eweka de ba Ozoguo only the first assignment ni ma hia munu waya aba no gi ogunwa eweka kama abite we dadige Ozoguo karika kite meno tutana ge mabe mama ne na do mewe adofie kene owe dadowe ilai ma rifioni ne ya so kuo ma diowa ma do wa wogi ma cause oten ma yakin aga mama ne menu wa we mama wa mu be wa mu gima ake do zigo yo na ya gbe upole ba Ebebe promise you what? Ana mewe ma ye ko pa oge oten obira biye ni makin ya mama ana mewe gbina ma lare edena we no kekewo ma bima edero ni melu ma gbe ni won ya de ba na ya pon me eda doge de ba imani we winani uswe mane winani abe umewe wawe se mane bobe me ihako na be di nu wa zebe inana wina se wa to wa pe ni wa onona eyonita ika bo de gbe pon wa zebe be na we ya gba wa domo to gbe itoko oba atogbe Nado ye imana ze kagbazi oni aya yalu lane ni wa otimare ma orima omugui orima na odo ye ewu imani ya ye ulane ye la se penalty ye otimare ni a omugui Solomon odiase nyanadi wa do woni wa ayo ni te back osi wa gui na lo mi ono de no dole onisere amagi ya to loge ni wa yinu kama ni bomasi ni wa ato so pa me no mu diana e ma bo yinu ka e kenikere o kenya unwa kere pa me me no baba wa ato ori wa ogbioba owo me obianese we badima you know I don't want anyone Opiaba Godwin Ejo Mama Soma Ikmome Ikmebo Abe kere ni wa ato aba so pe wa ato e ba gba odomo kato awerima na festival na you know it is that Eduma as the senior or you do say in lawyer can one I don't know where able I can do as when we have anything. So permit me the O'Hare and the chiefs here present and Edion here present to call out these names. Thank you, sir. From Ozoguo community, Obasogie Jonathan. When you hear your name, you come out. Sir Ige Felix. Mr. Obasogie Lawrence Iraoye. Our Babekun community. Mr. Godwin Ikmome.
Ogbemudia Iridia, Agbodini Ugbo. Urban Community, Mr. Idaosa Samuel, Mr. Izewiwa Omoro Dion, Nokumege Ibude, Idumege Community, Osemege Friday, Onaibu Osaibovu, Iyayi Omoroye, Osasimioba Community, Mr. Idao William, Mr. Gareba David, Osawe Edwin, Igosula, Igbinosa Osatuare, Osanige Osarobo. These are the names before me, and before the administer the oath to those of us standing, I want to give the mic to the Owondi to make 1 or 2 remarks. Anyone can book on I mean, I wear a mana dado a book berry about your way, Yarima. No deal where my very on a week your money. Yayi where a man walk berry, got a bit that dog bonge muide. But I get here now a book by a gay dog or mafia with anyone. But my few with any only the man where a dog a my yaji. I was a committee, I give me one or no one. And I will know that thing. Usalopwa the ba Oba man or Rekete, the Baningwa Yano Ozoguo Mume. Ilemana and I say Oba Omoro Izewiwa as chairman. Lemana we are now say Oba Sir Felix Ige as secretary. So Emalike Yafe Waya Wayangwina Kube do Wagizobe Waisodo Obowa Onigi Watowa Besa. Gentlemen, I will read this oath to you. And when I read it to you, so when I say I, you mention your name. I will say, do solemnly swear as I mention it. But when I say I, you mention your name, then we continue. And because we don't want to make any division, the oath of allegiance that we are going to take, which we are going to take here today now, is on behalf of Ozoguo community, not on behalf of any single or individual village. That's the way I did my oath, because we are here gathered as one body. I didn't do it for you to take your oath on behalf of your own village only. You are taking the oath as members of Ozoguo community. So I want to proceed. I do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to Ozoguo community. That as a member of the executive of Ozoguo Land Demarcation Committee, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, without fear or favor, and faithfully in accordance with the constitution of the community. So help me God. I thank you all.
After taking your oath of office now, without fear or favor or in favor of any community, I ask that you go and do the job that our elders have asked you to do as a body. Thank you so much. Abia ni wai ni aswene so pa ya ye ti olaga na lo teme kere kagewa akowe ye de boni wai gwa so pa ai ke wa woni ni wai isare o wa fi o ko osawi I mean the first one going on era lo yeme era no pa era yeme lo wa ya wa se o debe polu wa mo yi mega ebebo abe zere ba o family ha ni agi adie Ozoguo from oba idogun ya dodo ikora oge na ya fi ipante da dem la ya fi ko ni kedere ade sipa ipani ma to go de set na na ọ̀rọ̀ rẹ̀ òhun dìrì òṣàbọ̀ àrí ẹ̀wọ̀n àná ó yá pè lẹ́tà gìdá àdẹ́wò wà láàrùn akúrẹ́ kàbọ̀ pọ̀ wọn iná lè pọ̀rọ̀ bí òwe ya fẹ́ débà dáàdé ìwé hàn ní yẹn náà yà á sọ̀rọ̀ àrí abédí òwe ìrọ̀ débà àrí wà níbi tọ́lẹ̀ wọlé yẹrẹ kàbọ̀ pọ̀ níyà èpò iṣẹ́ làmú mẹ́rẹ́ náà èmi ò ní ònú ayé nọ lọ́mọ adẹ́dẹ́ bó ìpè tiẹ̀ máa yẹ àbámu ẹ̀ yẹ ìtẹ́ máa èmi ayé wà nínú wọn ẹ̀ kì í má dé dídé ìmúna sẹ́yìn má rí àní yẹn má wà nínú wọn ẹ̀ bàkè bù ẹ̀ ọ̀fọ́ ìyá bẹ̀ támu wá wẹ́ ìhìn àdìsàpẹ́tẹ̀ ó wá dé mẹ́bà mi zẹ́rẹ́ tì wá nínú ma ọba àtọ́pẹ́ Mr. Secretary, sir, say one or two things to the audience. Voilà, Izé Bougri. My respected Hondi, the Oba for Benin Kingdom, our audience will raise from Ozoguo instructions. I want to hear promise that we and my chairman, sir, because again my son, to promise that we'll do our utmost best not to do anything inimical to the mandate you have given us. And we do hereby promise to be honest, to be faithful to Ozoguo mandate, because all of us are from one root, and because we are from one root, we are one family, and we do everything humanly possible to preserve that oneness, because we also know in unity we stand, divided we fall. Oba Atokwe. Thank you very much, Mr. Secretary. No, sir, we are in my. Isane, sir, we are in my. Adéradé, wọ́n fi ìyọrí mọ̀. Bọ́lá fún obìnrin ọkùnrin ọ̀nà ìlera. Ògìyẹ náà, náà ọ̀rọ̀ náà. Bí àwọn ẹni ká dà ní
Yo salobo ayi ni ka. Ugena, they don't have over. Unda mani bi Ozoguo. Iwa na geru eyin ma ni ko to ade. Eyin ke ni ma o ya fe. E wo be geru. Iru dona. Na mi be le do. Ayi ni committee ni ma je ni ara mi ma ni ara mi ma ta mi a. Àwọn ènìyàn náà ní máa jí ayé lẹ́ inú yíra yàrá rọ̀. Ọba àdọ́gba ẹ̀. Padà mo ní wọ́n yàbí lásìfẹ́ náà mo nà ẹ̀rìmà ìṣẹ̀lẹ̀ rí ìpa sóòlù ìṣẹ̀lẹ̀ rí lókè ọ̀rọ̀ bẹ́kùrẹ́ ọ̀rẹ́ bí mẹ́gbàá pẹ́. Kwaya bo hia o. Itu dia itu mo. Te o kan wa hia ri. Te o kan wa hia ri. O kan no mai no. Wa ri hia wa so wa. O wa ju wa ho fo. A do lo ti wa ya ba. Ma ka pita se ma de we. No mu bu na re so ka. O ka mu. Nu da na re bu na. Ai kun na ti na. Iko ado ai mana ana do tiko na ale mana asu ko na ado iko ado me na agba se na so ana wa do gba iko na ike le wa ti bi so ba soje chief ba soje o diri now e ma sọ̀rọ̀ o asedina aye no ilawa di bae yẹn náà títí agbẹ́wò yá fẹ́rẹ́ agbẹ́wò náà wá ìyẹn náà wá gèdè gbà oyin tó gbẹ́ ọ̀ọ́sẹ̀ ní agbẹ́wò náà bùjá oyin ní ọgbà ìrànmọ́ Ozoguo ní màá yé náà màmá fi èké gbọ́dọ̀ Ozoguo dédé Ozoguo bá fi èké gbímọ̀ sẹ́rẹ́ ni màá wáyé màá dé màá ó náà yé lọ wà láọ́ èèmọ́ ni màá dé ẹ̀hún wà ewé sẹ́rẹ́ lẹ́ni ẹ̀rọ ọmọ igi ẹ̀ ọmọ òun náà ní ẹ̀wẹ̀ ọ̀bẹ́ ẹ̀ ìmọ̀lájì òun ẹ̀sọ́ kìí náà ìhó ìfì ọ̀rọ̀ ààrin àwẹ̀ mi ọmọrin àwẹ̀ báwẹ̀ náà ẹ̀ ayé òwẹ̀ ẹ̀sọ́ náà dé màmá àwọn àgbẹ̀ kì í máa wò àwọn náà gé òsàlọ́ bọ́nà sí ẹ̀kọ́ náà fúnlẹ̀ nù wà. Nùwẹ́ àbẹ̀lẹ̀ yìí, ìjọba wà ní ayé ìrànlájẹ̀ alájẹ wọn èso ìgbẹ̀jì, èso ìdẹ̀lẹ̀ yìí. Èso ọlọ́pàá ẹ̀jẹ̀ tó gbọ̀nà náà rí òrìnà máa yùwà ní. Náyà sẹ́tẹ̀ òun àwọn àdúgbà yìí náà. Ọba jọ pẹ̀. Dọ́wọ́n wa ní wàá tọ́. Ìyáálé máa mọ̀ náà erimá ògbẹ́wẹ́ fẹ́wẹ́ ló yára fẹ́. Dọ́wọ́n bàbá. Wàdàmọ wàyà máa fẹ́ wàyà rẹ ma ike kàkà bọ ọgọgọ bí sèwọn náà bá wẹ ìkónuwa àti ẹyìn náà ọ̀nà dògbà bínà etí ẹyìn èmi ọba kété àfíàmà bí ilé bẹ́ẹ̀ èmi tí náà gbéra nínú rẹ. Yìí wà pa òkúta ìmọ̀ mi àwọn ọba bẹ́ẹ̀ kú. Àti àmà kété àfihàn lẹ́yìn náà wẹ̀ ùzọ́ bí ànọ̀dé di àná àmàrí mi ẹ́ bákẹ́ yà kọ́ ẹ̀ òpó ìwà ẹ̀ náà wẹ̀ náà anásùn àná èbù yọ anádùn mi wẹ̀ ní anádùn gbà wẹ̀dẹ̀ náà náà ìkàkà bọ́ kùn wá. Wà náà wà gẹ̀rù hùn náà òun ò fìyẹ́. Agi adiwo alu ya belo ekenu ma ekenu rewe otomela ekenu rewe uoni adi ba ise ya tamima ma be se yu wa bo wa ta de wa do ke be ya we wa la wo e ga we wo na ki na so agbin na wo wa we e ba ma wo no la
Eke ni mana wa to ta ga we. Ni mana o ke ala mama wo du wa to ta mi ma wo wa ke ake. Wa ya ma wa ga ma ne wa na ga mi ma we. Ona ba be ti ke. Ona wa le ti ki ma do yi. Ona wa le ba wa ri epoku. Ona wa ya we. E ba ni ma wa mwe la. Ana fi pe wo le pe ade. Ona do le ti ko ru. Ona wa do ti tin ezokun dege du wa ya fi o wa ma nuda o to pa e ma si iya gege o ti me bi na ge ya gbe la o de o te kon pe i do ka mo wa we la wa gbe to ko wa wo ji ana ni mi ra si pe o wa eri oke na we na yi pe na we i kaka boy ni wa ya na je e tele na ma Baba atakwa e. Isa baba. Anyone a comment meyeye. Zebe benika itasi. Anyone ya gwane. A committee ni maze. Yone. Hello. Yone secretary be chairman be secretary ni anladia na degian ebina ya letian ni wa ni aka bo also where a secretary the live wire of a committee affair. You must liaise with your chairman. Aware agoma won vien ayogo mo ya so ti fo baba fo taba wala ho waka bo wo ge obira obige ma na mewe okike ma be mi gbebe boy agbon ya igogo kugbe zebe obtain mata serio where okawo Ozoguo ekenose kenorame imaika money utone ma honu waka nwina kakabo na miewe Ozoguo togi nwa weka na fia oni the first assignment and nwina kakabo o wa kan nwina ba ma ka mo wa ne ya wa ke soni wa ya mie enoge nwa eweka no tie ewe wa be okwai ni wa so be tabon okwai oge ote ogunwa eweka de ba Ozoguo ekenonla no se na we na lue enwa ba obazuwa nyareba adoge nya utono polo se no bazuwa bowaji Ozoguo no borunda wo we ewo bia enyagije enwa o wa kan ya we na mi we ekeno oto oni ari bowaji ya fe oro bogian ni ma fi oto no bazuwa o bazuwa fi oto ni ma eru waya mama ya se Ozoguo river agagi mama na we mana la awe oru eva koko zero na gba odegbe woru eva koko zero na gba adevekun ma ni go we mana agbe na ya fe ekinare muela ma ya fian mukala pila wa fian yeseze Ezoguo ni ona ye we mana wese no ba ye we mana wese eri ma wela waga iwoni na na me wo doni okle wa diowa mane memo ko wa na le committee na obira wiye wa wona ye kere mari ba ese waga itie owu
mama give wa fi wo orebo why fear ekeni makari ba ese ma se mana ke ma ke asalama en do egari ba ese ma sasion ba o di ba ese ma o tonpa e ma ya yikin oni yoni tam wa no oge ma wa di ba wa fi wo ne igosula wa wo gian sasion ba ao opa e ma yikin oni me mu di aye no ya me ti meeting and wake we swen me ga ho ni government we ho e bena ote se le so aga gbenfo na me we odun we ya ni le dade wo I sign e bena ege na mana gbenfo ru da wo ege ni ama ezechema ama eze secretary na do pon e na we na do sana ene chema o ya ra de sele vebe ta kan de gbe dole gbon ni chema orodu secretary lele ni ke our members ara iwo ni ne that doge odun we that devil maya mo boyo me do mo boyo ko to yi ai ga benan lele agbon wo ya fe why someone we benu why the why I register this our project the AIG amawo why amoma gebo agbamo venia na makube when maya dole womanji when the trouble here na re but him ado gben yo to mi wa yeah they get wo be gbodan yo na re hotel e woman ma ge na do tuwa o even ma do ta we ni ge ma ni boligi o na do mi we ge na iliga ya so nya ga se ba nya we not aware so you must register it while I turn a door a copy na di nuwa you copy a Kadolo police station before we case one in winner so who done in anyone you don't get where na watana ego how can I involve? Me le mana me tame that devil. Ake me we even ma zero ye na do aka we ebona di selere ebono pa di ni ani ni re no pa ri ona re ma ka use ehogima ya we voluntary donation na me we committee na okaka bo ihuna ni ahuna okaka bo mononu saya veni meje mega wale masome it here the sum of 100,000 ladia na me we le committee na ya ya suru wa to wa pe ni wan no we be me no ri bai the committee na ya suru wa to pe o we no type ba when it type a Bombay Jawa sort of although we buy or 10,000 re now we are supporting Gina. What don't money why? Everywhere Honorable Chief possibly has set the ball rolling. So everybody want to join forces with him. So in the other side where they didn't want to be there. The very man everywhere I see the caliber of men that are here today. But then, the more make bear na ordinary, but then, the very raro, I always them. Whatever about John Wills as young banner bell. A woman, every night, or Tana, even a night, who not believe back. An area, please, every year, it be able to 10,000 naira. Ana ya wuye boy na yina na wa ato ya yo ni be bai e ma no mare be de no ma mie no ma ti be wona we de na ai kwe e be ye we na ya wa ni wa so akemi maswe wuna akwe yakwe unie e bo be gba thank God ko sa no ba we that devil e hana e ma ro no ke ya devil ni re o ti be boy o kana ye de na e ba ni ma gbere mie ya wuye boy ye no ha mu na aweta wo se wona
Ikona de wana. Uzo eva ya dwe. Alright now. So, having said that, Mr. Chairman, sir, I think I will have to give you the. Okay, sir. Okay. Wademo, Induwegi. That time where Otagai Mugoli be Oji. You know, they my child. And not here, it will be now where you had only 15,000 area where you go, yo. Sir. Wademo. Anyway. Every man. Other where in Munamu, Mana, every Munape, where ego agili low. Every man in Hanoi, okay. If I tell a boss again, no, yeah, whoever Biniki don't. I will, yeah. JP, yes. 10,000. Yeah, boy, na anyway. What? Okay. Kala, sir. If I don't pay. I'm aware, Maria gave na no wa. Why winning winana? Now me aware any why we enable to a recommendation. Why Mogima? Only one mammy young. Not anyone New Year behold. My highway, Catena and Akbar, and on the 24th of March. Then by 24th of June, why my recommendation given? We're giving you 3 months to work out all this program. Thank you very much and God bless you. Thank you very much, Mr. Honorable Chief Ozoguo. Having said that, Mr. DJ, please give us light music so that your men can dance now, you know. Hello. Winning why so you must tell you very mana you go there when you man warrior I liberty justice of peace I do I was the last qualify I anyway very mana more but yeah go see you guys back why winning wine Baba right now I want to introduce again to the audience, our father, our leader, a man of substance and standard, a man who calls his spade a spade. He is no other person than Chief Ozoguo, the Obabavo of the Kingdom, JP, to now lead us with the closing prayers. Hello. Eva ya
ni karuna kwa ni remuna ya fe wa ba kwa ni remuna eni ke ni ma di dio boy no so go dio boy mi akero no ga no pa ke bi no ke ti ni ma ke age wa ni age gbina ko ari no ku e ma re gbe no ku e na e sa ke ni age ke na gbe ni age ke na mu ni age do ba hu da wa mu da age do ya ke ba wa ni mwa ne no ga ru pe pin ya fe no sa gba ni eyin we pin are ni ate bla wo ga fi o do ke ma ne ni wa ni be ro wa ke ha na ga mi no gu bo na mi no kun mi bo ne ni da ga so lu be bi ma no mo ge kun mi ma bo eni na ya ma yin ya e ti ni ka aba to pe This is famous Akaba. Osaga we mi no ane osu. Well, you know, Chief Julius Ambassador. Very nice to Kona Sessi. What you hear before? Say, I took a ball. 7 years. No doubt, away with the law, my team. Or more of when I do away. Okay, I took a ball. I could be an animal with the name. I covered all the year, and the general. Oh, you go it up. I'm not passing it. When I do West, I do. I'm having my I get to sick and I sit on the sick committee. Cover what comes. Anywhere. Huh? About Isago. It's here. There will no carry. Our babeku. Ipa ugina do mana wetene na boje we. Oriyawe. Ugina wa ma kuwa na. Bene on dit que agban me bodi afa give ta si ovejewe. Okuyo. Owe me ni ta do we la de limit. Yes. Tell woman. Chima ana ti agmewo. Na mi agu ya kan ni. E ma soro no tidina. Agmi no kan ni. So ka bo ni pe ya. E ti an. Èmi àìkò lọ ọwọ́ yìí ni àwọn ọ̀dọ́gbọ̀n nínú káàbọ̀ ìgbé ya. Lọ́sẹ̀ àwọ̀sẹ̀ bámọ̀. Anywhere. Sunday ẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀gbọ̀ta. Dẹ̀wò ló kéré. Ọ̀dọ́gbọ̀ lẹ́yìn. Dẹ̀wò ló náà mọ̀ jẹun wò. Dọ́mọ̀ wa zẹ́wé náà bẹ ìdìkó náà sẹ̀sí. Wọ́n ṣí ẹ̀bí pẹ̀ wẹ́. Gẹ́gẹ́ wá sẹ́yìn ọ̀dọ́ yìí náà rẹ̀ wá ọ̀dọ́ yìí yẹ́ rẹ̀ wá. When every time sẹ̀sí ẹ̀yà yìí kú yọ when I win ọjọ́. Yes. Dọ́mọ̀ wa tọ́pẹ́ sà. Dọ́mọ̀.